IFM News. IFM News. Traffic. Hello, John, come in. Nakaawat at mensahe ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas ti Siyudad Tilawag manipuli ti concerned citizen. Tagnana ti posible apan nakaya kara ti checkpoint. Indasar na daytoy iti sanggunyang pandansod kabayatan ti chairman time na. Naglaon iti mensahe at kikidawan na at checkpoint manipuli iti Winter Road ket maiyakar kuma iti mismo abordo tamasansan ti panaglulumba dagiti nakamotorsiklo. Batada ti Vice Mayor ang maiyo manday to iti Hepe Tilawaga City Police takitaan daan na imbagat ta ditoy a lugar ti may sa kadagiti nakapasamaka na ti may sang aksidente api musaya na ti estudyante. Inay na ano dati ket iti bypass road ti papanda paglilimbaan ket itatan in makardan iti paset na ti Winter Road. Tapos, nag-message kanya kagadwa, Facebook ko, request the relocation ka na ti checkpoint JNT Vintara po. I-request na ket ipanganulan ka ba si DJ Bordo. Iakar from JNT Apo Kiko, ikawili DJ Bordo, gaputa paglilinumbaan ka no DJ Ubing ket DJ recently nga natay na Ubing. 17 years old, itsay gayong tinakapasamakan na ako na divert dito yung paglilinumbaan yan dati itsay bypassin na pandamit itsay yan di Bordo is masapul ti police visibility itsay tapno maagapan dito mating drug race po. So, Apo Sec, Madam Secretary, please take note of the endorsement to our Chief of Police po, di Apo Grabang. Tapno, makita na kanaling makasalon na may kanti-discard din natin sa police visibility di Bordo. Paset panagsarita ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas. Kalpasan na ti panakaawat ti pulisya kadeti nga mensahe ay Bernard sigud damot nga nagturong kadeti part na iti Bordo nang isayang kas ti follow-up operation. So, nung pagkariga ng paiso nga talaga nga dito iti paglilinumbaan dagiti ubing ket nakatunog sa handamot nga matsyambaan Idol Bernard. Ngem dalata dati panagikot digiti kaming ti pulisya kat no mapreventaran diti panaglilinumbada Idol Bernard. So kaya't kalikagom ni Apo Vice ngam from the PAC or dati Police Action Center ditangay sangwanan da Apo Kiko ang konsehal mot lang Tilawag ket maiyakar datoy iti Bordo which is the boundary of Vintar and Lawag. Adeti pa nakayakar na Idol Bernard ket saan pa nga sigurado ngem DJ timbaga ti Vice Mayor. When Idol Bernard hantimat mayakar DJ Pac pailaeng Idol Bernard ngem DJ temporaryong aramiden day tata mapan agbantay dagiti kaming ti pulis nga mismo pailaeng iti Bordo ngem DJ Pac ijay aggaste pailaeng Idol Bernard. Well, ngem ti kalikagom ni Apo Vice no na gawat mo deto ket nga sawen Idol Joan ipayakar na instead nga ditayan da Apo Kiko ang yan tasango na nga adayo ka DJ boundary of Lawag and Bintar may mayat nga DJ Police Action Center ket ada DJ Bordo nga kunana DJ da nga agbantay at one is that's the boundary of Lawag and Bintar and at the same time may pagarop at awan met pa ebidensya nga makita nga naglulumbada may pagarop nga digitoy nga lugar ket ada digiti aglulumba isot gapo na nga maipagarop nga ada pay iti na disgrasya kadeta na nakamat a lugar tama yun yung point niya oo ala nga naman nga ag-create ka ti Police Action Center dito yung tasango da Kiko ang ag-request ka man ijay yung Bordon di ka dua Madi ti kalikagom talaga no basaem deti statement ni Vice Mayor Carlos Fariñas iyakar Police Action Center ijay Bordo. Yun yung point niya talaga dyan. Pero ang tanong dito, ang makakasagot lang yan, ang PNP, INPPO. Tama? Sila yung may installment niyan kumbaga kasi dito PAC Center dito yung mat crossing nga kanang nga adot disgrasya na nang runa dito yung awag na dito yan dito Rizal Street corner Vintar Road yung mga ganyan di ba
Ken anapay tayo Mesa, asideg pay ti disgrasya, ito yung crossing, asideg ti Fort Ilocandia, adadta. Ngem mo ngamin makita tayo ket sango ti negosyo ngamin, di ngamin? Idol Joan? Oh, nung nadlaw ti daduma, ken saan ti daduma, sango ti negosyo ngamin, di iti nang ikabilan da iti Police Action Center. Iso nga medyo meron din silang mga mga behind their brain or no brainer at all na statements about this one, di ba? Ngayon meron siyang point ang Vice Mayor nga dapat mo talaga in the boundaries of Lawag City meron tayong mga Police Action Center, di ba, Idol Joan? And Idol Bernard. Usually, digiti mon munisipyo, i-jemet boundary. Oo, iso nga rod. Pak. Apay tabintar, adaba. Iso nga rod, medyo adayo pa ilaing amin. Adayo. So, DJ, gap nga adayo, tiket na nga sa NDI, tigi isa puntusin di bisa may yasidig mo ijay at ijay ti awan ti ananan tapno sumrek katlawag dapat ket na check kan, correct? Anak ti bambantayan ti pulis lawag ketlawag because that is their area of concern, tama? Area of responsibility nga maawagan. So both boundaries ket ada dapat PNP. Why? Because police visibility is very effective. Tapno mapukaw or malesen or whatsoever iti criminality nga mapaspasamak as what the PCR told us yesterday. When I do ba na? Yun, nga masapol nga ma-enhance. Digiti action center at the same time, ti traffic code. Iti pagilian a Pilipinas maipatungpal, Idol Joan. Yan. Awan mo ti reaction ni Apo Konsehal Kiko Ang, no, kas pagarigan iyakarda di Jay Pak Center. Negative, Idol Bernard. Awan mo ti nagbaling nga reaction na. Wala na ti pagsaysayaatan ti syudad wala dagiti motorista ket siguro paboran lang matlaeng Idol Bernard. Yes, okay. Tapno ngemno adut man power ti PNP Lawag, why not na agarabi dat nakaad-adong Police Action Center, di ba na may mayat manen? Wala, may mayat na kit ngem nga nakadadot lawagan nyo, tricycle pa ilaing ket 3,000 nga agpulpuligos, wala man nagasa man di jay, tricycle pala di jay, hampay lang nga tao di jay, magmag na nga tao manukuma, tapos nakalugan nga tao, ay apo ayan nakaadot taot Lawag City, kaya ni police amin di gitoy kabantayan. Ito nga ron. Kasanong ratio na tatan Idol Joan, 1:1,000. May isa nga police 1,000 nga tao. Maki-update tayo to, Idol Bernard, ngam dati talagang agkurkurang. So nga rod, when update am to deta, ada ratio na, no kwa. Tunggal police, ada bantayan na dapat nga tattao. Kasi 1:100 ba, or 1:500, or 1:300, or 1:1,000. Nakarumot ayan, 1:1,000. Kayang pay, luguban na ka ni 1,000 nga tao, kayang pay nga police. Kit narigat So nga amem to data ratio danto Idol Joan. Okay. Any more from the Sangguniang Panlunsod? Diyan pa lang tida mag-iti Sangguniang Panlunsod di Siyudad Lawag, Kadway 99.5 at Lawag, Idol Joan 15 tatapos.